Muraho, uyu munsi nimuze twerekeze mu bikombe n'ibibaya by'umwaro w'umugezi wa Dnipa, tuzenguruka ibisagara bya Krivili, Nikopol na Pavlohrad ho mu ntara ya Dnipropetrovsk, ubwo tuzamuka mu bisagara biri kurwanirwamo inkundura bya Vilniansk, Olkiv, Huriaipol ho mu ntara ya Zaporizhia, tunyarukira mu burengerazuba bw'intara za Kharkiv, Donetsk na Luhansk, hose urusasu n'ibiturika biravuza ubuhuha mu nkuru zihariye kandi zitandukanye mu ntumbero za politike, iza gisirikare n'amacenga yo kuryaryana mu dutekerezo nka tumwe twa Bakame n'intare hambere bakiducira imigani, ibi bya Instagram, Facebook na smartphone bitarabidobya bati intare yiruka kuri Bakame ngo yikoremo ifunguro ry'umunsi, rurageretse taritari no mu misozi n'amashyamba ya Ndiza, hamwe rwa rushyi rwakubitiwe mbonye umutwa mu imanyuriro y'Ibyimana rwomonganye rukagera. Intare bicakiye Bakame akaguru, nuko Bakame irashinyiriza ibwira intare iti waba umupfu kandi ubwo uzi ko wafashe ukuguru kandi ndi kwiruhukira, we nturora ko washinze imikaka mu muzi w'igiti. Nuko intare irarekura ngo irebe niba ari byo koko, Bakame yita yanduruka iti nubwo uri umwami w'ishyamba uri igicucu. Nta kubishidikanyaho amayeri nkayo yo gucungana ku jisho ngo umwe narekura undi ahita muca muri humye niyagezweho muri intambara yo muri Ukraine, nk'ubwo guturitsanya hakoreshejwe za misile za long range supersonic missiles z'abanyamerika zo mu bwoko bwa ATACMS, izabongereza za Storm Shadow. Ibyo biri kwakuranwa bimwe bituruka muri Ukraine bigana mu Burusiya, Abarusiya nabona za Orshinki bakazivundereza muri Ukraine batitaye ku nkomere. Ubwo iyo mikino yo gucenganisha ibyo bihanya niyigezweho, guteranyaho za drone n'ibindi, ku buryo buri ruhande kuri ubu rwose rufite ubushake bwo kurwana bitigeze bibaho, ahubwo abafite ijisho ripfumura bo bakemeza ko ibyo ari byo byose urari urugamba rwa nyuma, bose bitegura ko Donald Trump ninjira muri White House ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere 2025 azahita bishyiraho akadomo nk'uko yabisezeranyije amahanga yose. Ese nyuma y'iminsi igihumbi isagukaho intambara muri Ukraine ica ibintu, kuki kuri ubu aribwo turi kumva amakuru adasanzwe n'ibikorwa abandi batabura kwita ubwiyahuzi? Muri iki kiganiro turifashisha ibipimo bya politike mpuzamahanga, inyandiko n'amakuru yizewe, maze tumenye tunasobanukirwa amacenga, amabanga n'ibindi byose biri gukinirwa mu kibuga cy'iyi ntambara. Ese kuki Amerika yemereye Ukraine gukoresha ATACMS kandi yari yarayibujije kuva mu ntangiriro z'iyi ntambara? Iminsi igihumbi yabyo iri guhuzwa n'irangira ry'isi bivuze iki? Turasuzuma ibivugwa ko Joe Biden yaba yarahaye bomba atomike Ukraine, tureba amabanga ya Lockheed Martin, Northrop Grumman na General Dynamics muri iyi ntambara. Turaza no kureba uko iyi ntambara igomba kurangira nk'uko General Mark Alexander Milley wo mu ngabo za Amerika byemeza, bigahura n'inyungu za Korea ya ruguru mu kohereza ingabo kwa Putin n'ibindi mu gaseke, maze amafufu n'amafaranga bibanze bibafubike. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Inkuru nyamukuru dushatse twayitangirira mu nyubako Abarusiya bita Stadels, abongereza babisemuye nka Fortress inside the city. Iyi ikaba inyubako ishashe rwagati mu mujyi wa Moscow ku nkengero z'umugezi wa Moskova. Ni inyubako twese twamenye nka Kremlin. Mukabwibwa ikamataha y'inka ho kuwa kane ku itariki ya 21 z'ukwa 11 2024 nibwo nyir'ubwite wanabitangije byose yavuze amagambo arimo ibintu bitatu: ATACMS, Storm Shadow na Orshinki. 19 ноября 6 оперативно-тактическими ракетами «Атакамс» производства США. Ku ya 19 z'ukwa 11 bakoresheje ATACMS zakorewe muri Amerika. Ku itariki 21 z'uku kwezi nabwo bakoresheje imvange zindi za misile za Storm Shadow zakorewe mu Bwongereza n'urusobe rwa HIMARS. Bateye ubuhunikiro bw'ibya gisirikare mu bice bya Bryansk na Kursk muri Federasiyo y'Uburusiya. В результате цели, которые очевидно были поставлены
uburyo bw'ubwirinzi bwacu bw'ikirere bwahagaritse ibyo bitero bituma imigambi umwanzi yari afite atayigeraho. Mu gusubiza ikoreshwa ry'izo ntwaro za long range z'abanyamerika n'abongereza ku itariki ya 21 z'uku kwezi k'uyu mwaka, igisirikare cy'Uburusiya cyakoze ibitero bikomatanyije ku birindiro by'inganda z'igisirikare cya Ukraine. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших. Muri urwo ruhererekane, imwe mu ntwaro yacu ya medium range icometsweho misile ya balistike ariko idafite ubumara bwa nucleaire yarasuzumwe. Abahungu bacu bakora za misile bayise Oreshinsk. Isuzuma ryagenze neza ndetse n'intego y'igitero yagezweho. Назвали ее Орешник. Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. Ubundi ATACMS ni impine ya Army Tactical Missile System. Nk'uko ikigo Lockheed Martin cyabitangaje mu nyandiko yacyo, Army Tactical Missile System Block IA Unitary ku itariki ya 25 z'ukwa gatatu 2023, ibi bicira muriro bibarizwa mu bwoko bwa Supersonic Tactical Ballistic Missile. Misile zose zo mu bwoko bwa supersonic zigira umuvuduko wihuta kurusha umuvuduko w'ijwi. No kuvuga ko uri nko muri metero 100 nka guhamagara, ijwi ryanjye rigahagurukira rimwe n'iriya misile ya supersonic, ijwi ryajya kukugeraho mu gihe igisasu cya ATACMS kigeze muri metero 300 kuko gifite match ya gatatu. Match ni umuvuduko w'ibisasu n'ibindi byihuta kurusha umuvuduko w'ijwi. Mu yandi magambo, iki gisasu cyo mu bwoko bwa ATACMS mu isegonda rimwe kiba kigeze kuri kilometero 1. Kiba kandi cyaraswa ku burebure bwa mayiri 190. Ubigenekereje ubwo ni kilometero 300 z'uburebure. Ni mu gihe uburebure bwo kuva Kiev mu rwa mukuru wa Ukraine ugera i Moscow mu rwa mukuru w'Uburusiya bizwi ko harimo kilometero 755. Ibyo bisobanuye ko ibyo Ukraine irasa mu Burusiya nibura bigera mu bice byo mu burengerazuba bw'Uburusiya nka Belgrade, Bryansk, Krinsk, Kursk ndetse kure hashoboka byagera ni muri Kaluga. Umenye ko ubundi bisasu bigera kure Ukraine yari yemerewe gukoresha ni High Mobility Artillery Rocket System, bamwe mwamenye nka HIMARS. Izo rokete zo ziterwa nibura kure hashoboka muri kilometero 80. Akantu tutavuze nubwo kuva Kiev ujya Moscow ari kure, ariko niba koko nk'uko Ukraine byidoga kamwe mu duce tw'Uburusiya two muri Kursk babasha kukarashishamo ATACMS mu mijyi yo hagati mu Burusiya, n'ubundi ubwo ntibaba bafite ubushobozi bwo kugeza ibi bisasu kuko naho harimo intera ya kilometero 432. Ibirwanisho bya ATACMS nibura igisasu cyabyo kiba gifite uburebure bwa metero 4 ku muzenguruko w'umubyimba wacyo wa milimetero 610. Lockheed Martin iyi ngiyi ukomeza uyibuke ndaza kukwereka icyo tuza kuyimarisha. Yemeje ko iki gisasu kiba gifite uburemere bwa kilogarama 214 kandi kikayoborwa na GPS imwe kuyobora ikagushyitsa naho utazi ngo ba. Uko nyine niko nacyo bagituma neza, GPS ikakiyobora ku kadomo bagitumyeho, akaba ariho kijya gukomanga ngo kibaho ubutumwa bagipfunyikiye. Izi ATACMS rero nizo zimaze iminsi ziroha ku Burusiya cyane cyane muri Bryansk na Kursk. Gusa Abarusiya nabo bakibibona bahise badukana izindi misile zirimo Oreshinsk basuzumiye ku banya-Ukraine ku itariki ya 21 z'uku kwezi. Iyi rero abashakashatsi nabo mu burengerazuba ntibatinye kwemeza ko ari bwo bwa mbere yumvikanye mu mateka y'isi kuko umuvuduko wayo no kubidahagarikwa n'ubwirinzi ubwo ari bwo bwose kongeraho kugendera icyarimwe mu byerekezo bitandatu kandi nacometseho imitwe y'ibisasu bitandatu bituma kuyitangira ari ibikiri kwigwaho kandi n'amakuru yayo kuri ubu abashakashatsi bakwibateraniraho kugira ngo bamenye ibyayo. Gusa ubutasi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bwemeje ko bagitereye mu gace ka Astrakhan ho mu majyepfo y'Uburusiya kikagenda ibirometero 1000 mu minota 15 yonyine, ubwo bikajya kungana no kuva i Kigali ukarenganya Ubugande ukagera i Nairobi muri Kenya mu minota 15 yonyine. Iya Barusiya bayiteye rimwe mu mujyi wa Dnipro mu ntara ya Dnipropetrovsk, nyine hafi y'umugezi mugari urenganya hagati mu burasirazuba bwa Ukraine, umugezi witwa Dnipro. Kugeza ubu Abarusiya mu gusubiza ATACMS na Storm Shadow mu buryo buhoraho bari gukoresha izindi misile zizwi cyane zitwa RS-26 Rubez. Iyi RS-26 Rubez y'Abarusiya iyo niyo mu bwoko bwa Intermediate Range Ballistic Missile. No kuvuga ko ari za misile zoherezwa kure cyane ugereranyije na ATACMS kuko mu gihe ATACMS yabasha kugera ku burebure bwa kilometero 300, iz'Abarusiya zo zigera kuri kilometero 5500. Bivuze ko Abarusiya bicaye i Moscow bayohereza hari hose muri Ukraine. Umuvugizi wungirije wa Pentagon ibiro by'igisirikare cya Amerika Sabrina Singh we yemeje ko kugira ngo Abarusiya babone iriya Oreshinsk bafashe RS-26 Rubez barayivugurura. Umuvuduko wa RS-26 Rubez wo ukubye cyane wa ATACMS. Muribuka ko twumvise ko inyaruka nibura kilometero 1 mu isegonda rimwe. Aho rero ukamenya ko RS-26 Rubez yo mu isegonda rimwe iba yirukanse kugera ku birometero 6.81. Mu buremere naho birumvikana kuko RS-26 Rubez ifite ibiro 36,000 mu gihe twabonye ko ATACMS ifite ibiro 214. Ikindi ugomba kumenya nuko iki cy'Abarusiya cyo nibura ahantu gitewe ikintu cyose kiri muri metero 250 gihita gihinduka ivu, mu gihe ATACMS yo itarenza nibura metero 50. Ubundi ATACMS ibarizwa mu gika cyitwa long range, naho RS-26 Rubez ikabarizwa muri intermediate.
Ushaka kubyumva wamenya ko za misile ziruka ku muvuduko uruti w'ijwi zigabanyije mu byiciro byihariye bitatu. Icyiciro cya mbere ni long range missiles, harimo na za supersonic nibura zigenda munsi ya kilometero 1000, hagakurikiraho ubwoko bwisumbuyeho aribwo intermediate range ballistic missile, arizo zoherezwa kugeza kuri kilometero 5500, harimo nyine ziriya RS-26 rubezi z'Abarusiya. Hejuru y'ibi rero hari izindi za misile zihariye ukwazo, kuri ubu byemezwa ko zitunzwe n'ibihugu bibarirwa ku ntoki, ku buryo hari n'abatunzi bitwaro kirimbuzi batazitunze. Izi nizo mu bwoko bwa intercontinental ballistic missiles. Izi ni misile ziba zigenda uburebure burengeje kilometero 5500. Gusa hagati ya intermediate range ballistic missiles na intercontinental ballistic missiles niho habarizwa medium range ballistic missiles irimo iriya Oreshnik, byemezwa ko Abarusiya badukanye bakanayisuzuma. Gusa Abanyamerika nabo bafite ubwoko bwa medium range ballistic missiles nk'iyitwa Opfires, Pershing 2 na PGM-19 Jupiter. Israel ikagira Jericho 2, Iran nayo ikaba ifite aya moko agera ku 8, harimo izitwa Ashura, Emad, Fatah ndetse n'izindi. Ibihugu nk'Ubuhinde, Pakistani, Korea ya Ruguru, Ubushinwa, Ubufaransa na Turkiya nabo birazwi ko bazifite. Impamvu Oreshnik y'Abarusiya yahamuye abayumvise nuko idatangirwa n'ubwirinzi buhari, kandi ikagira uburyo bwo gucomekwaho ibiturika bitandatu ku buryo iyo bigiye kugeraho bigera bihita byigabanya mu byerekezo bitandatu bitandukanye. Tubiviraho rimwe rero biratekerezwa ko ari amoko ya medium nananirwa Abarusiya bazahita badukana ubwoko bwisumbuyeho bwa intercontinental ballistic missiles, kuko batunze zitwa RS-28 Salmat. Izi zo ni icyago mu bindi, ku buryo zishobora no koherezwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika zivuye mu Burusiya. Nk'ubwo iki cya RS-28 Salmat byemezwa ko gishobora kugenda kilometero 35,000 kinyujijwe mu butumburuke bwa kure bw'ikirere. Ubwo ni uburyo buzwi nka fractional orbital bombardment system. Gusa ntugire ngo Abanyamerika bo bafite ubwoko bwa ICBM nubwo zitagera kuri ubwo burebure, ariko nka RGM-30 Minuteman izwi nka Minuteman 3 intercontinental ballistic missile, iyi ngiyi kure yagera ni mu birometero 13,000. Bagira na Trident missile iri mu bwoko bw'iziterwa mu mazi, submarine launched ballistic missiles, ikagenda nibura ibirometero 12,000. Aha tuvumenye ko Abashinwa nabo bafite ayo moko, arimo ibyo bita DF-31 intercontinental ballistic missiles igera ku birometero 11,200, DF-5 igera ku birometero 900, DF-4 igera ku birometero 7,000. Ubwo n'ibindi bihugu nk'Ubufaransa, Ubuhinde, Ubwongereza, Israel na Korea ya Ruguru nabyo birazwi ko byibitseho uyu muriro wihariye ukwawo. Reka ibyo tubireke, ariko wumve ko aho intambara igeze kuri ubu hari gukoreshwa intwaro zisa n'izanyuma buri wese yari yibikiye. Nk'ubwo raporo y'ikigo War Zone yo ku itariki ya 27 z'uku kwezi ifite umutwe ugira uti Russia launched the largest drone attack on Ukraine of the war, cyemeje ko mu ijoro ry'uwo munsi aribwo bwa mbere Uburusiya bwakoresheje drone nyinshi cyane kuva intambara yatangira. Ngo muri drone 188 babashije guca iryera, nibura zikabakaba 76 barazivumbuye, ariko 96 bayoberwa n'imyirondoro yazo, ku buryo bishoboka ko bwaba ari ubundi bwoko bushya butari bumenyerewe. Uko niko Ukraine nayo iri gusaba OTAN intwaro nshyashya zidasanzwe zinarimo intercontinental cyangwa intermediate, ni ukuvuga ko buri wese yitegura gusohora y'intwaro zisatira kirimbuzi. Nubwo ariko bakomeje ibyo kurwanisha intwaro zinyura mu kirere, ntabwo bisobanuye ko abasirikare bo ku butaka bagiye mu kiruhuko. Ahubwo niho ibintu bimeze nabi, kuko biremezwa ko abanya-Ukraine bagundiriye agace ka Kursk mu Burusiya, ku buryo Abarusiya basa n'abananiwe kuhabakura, cyangwa wenda nta wamenya bikaba amandi mayeri y'intambara yo gusubiramo ibyo bakoreye Mariupol. Aho Abarusiya baritse ingabo za Ukraine zikabagota mu gihe kingana n'amezi 2, ibyumweru 3 n'iminsi 5, kuva ku itariki ya 25 z'ukwa 2022 kugeza ku itariki ya 20 z'ukwa 5 k'uwo mwaka, barangiza bakabakorera ibyamfura mbi bamaze no kwicwa n'inzara. Ni mu gihe mu ntara zo mu burasirazuba bwa Ukraine Uburusiya buri kugendera ku muvuduko udasanzwe, abo mu burasirazuba bahimbye Ukraine Army on Foot, ni mu kugaragaza ko ingabo za Ukraine zigeramiwe muri ibyo bice, ku buryo ngo munsi ku munsi Abarusiya bigarurira ibice byinshi. Ku itariki ya 26 z'uku kwezi, ikigo ntaramakuru cy'Abasuwisi cyitwa Swiss Broadcast Corporation kibinyujije mu ishami ryabo ryandika inkuru za politike zicukumbuye, batangaje amakuru ashobora kuba atarakiriwe neza kandi yashize iminota mike bahita bayasiba. Baranditse bati Russia advances in Ukraine at fastest monthly pace since start of war, analysts say. Muri iyi nkuru yabo banditse ko mu bucukumbuzi bw'abahanga babo babonye ko nibura muri uko kwezi kwa 11 turi gusoza ngo Burusiya buri cyumweru buri kwigarurira ubutaka bungana na mayiro 91, ubwo ni kilometero kare 235, ni ukuvuga ko bingana hafi %100 n'ubutaka bwose bw'akarere ka Kicukiro muri uyu mujyi wa Kigali, kuko gafite mayiro 64 guteranyaho kimwe cya kabiri cy'akarere ka Nyarugenge gafite mayiro 52 bikaba mayiro 90. Iyi nkuru yaciye igikuba muri OTAN yose, ku buryo ikigo Swiss Broadcast Corporation cyase kiyifunga, ariko wa musangira ngendo wanjye utajya abura udukoryo yari yamaze kuyibika, ndetse n'ibindi binyamakuru bibiri bikomeye byaje gushingira kuri iyi nkuru, maze nka Al Jazeera y'Abarabu nayo ku munsi wakurikiyeho yaranditse iti Russian forces are advancing in Ukraine at the fastest rate since the early days of the full-scale invasion in 2022.
Uko niko kandi abanyamakuru babiri b'ibiro ntaramakuru Reuters, Guy Falconbridge na Lydia Kelly bateruye bati Russia accelerates advance in Ukraine's east. Aba babajije umushakashatsi guturuka mu kigo cy'abanyafinland cyitwa Blackbird Group cyashinzwe ngo gikurikiranire leta ya Finland intambara yose ya Ukraine kuko baturanye n'Uburusiya, bakanagira amakenga ko nabo Putin yazana bakurikizaho aramutse arangije gupfukamisha no gukiranuka na Ukraine. Maze bwana Pasi Paroinen ababwira ko nibura muri uku kwezi kwa 11 ngo Uburusiya bumaze gufata ubutaka bungana na kilometero kare 667. Ubu kandi Uburusiya ngo buranasatira gutwara imijyi iri mu gace ka Kurakove kuko umujyi waho wa Pokrovsk ngo mu bigaragara icyumweru kirarangira bawujyanye, kandi ngo birakingurira amarembo yo kujya mu bice byindi byari bisigaye ku ntara ya Zaporizhia. Ni mu gihe Al Jazeera yo yandika ko umujyi wa Kopanki uri mu ntara ya Kharkiv Abarusiya nawo ngo bamaze kuwigarurira. Nkuko The New York Times byemeza mu nkuru, Trump's vote to end the war could leave Ukraine with few options. Ngo leta ya Joe Biden iri gutanguranwa mu kurundanya ubufasha bwose yabona ikabwoherereza Ukraine mbere yuko Donald Trump yinjira mu biro akabizambya. Bo bemeza ko amakuru ava muri White House avuga ko hari miliyari 9 z'idolari bagomba koherereza vuba na bwangu Ukraine. Ngo muri izo miliyari harimo ibikoresho bya gisirikare bifite agaciro ka miliyari 7. Noneho ngo hasigaye barateganya ko bazayaha Ukraine nka kashi ikazayakoresha mu kwirwana ikodesha abacancuro ndetse igirana amasezerano n'ibigo byo muri Amerika bishobora kuyifasha gukomeza guhanyanyaza. Aha banavuga ko nkuko turaza kubisobanura neza ko Joe Biden ngo ashaka kuva mu biramaze kwihera Ukraine intwaro kirimbuzi yahoranye. Kimwe mu bintu murengerazuba bari kwemeza ko kiri gufasha Abarusiya ngo na amaraso mashya y'ingabo 10,000 by'abanyakoreya ya ruguru byemezwa ko kuva mu kwezi kwa 10 binjiye muri Ukraine kugira ngo bajye gufasha abasangira ngendo babo bafitanye umubano w'akadasohoka. Aho twave dusubije ikibazo ngo niziye nyungu Koreya ya ruguru ifite mu kohereza ingabo muri Ukraine. Harimo inyungu ebyiri, imwe irazwi ariko iyindi ntabwo izwi. Inyungu ya mbere izwi nuko ibyo bifatwa nk'ingurane y'ibikoresho bya gisirikare Koreya ya ruguru yahawe n'Uburusiya bikaba mpanguhe. South Korea claims Russia supplied air defense missile to North Korea in exchange for sending troops to Ukraine. Uko niko ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 11 televiziyo PBS Public Broadcasting Service y'Abanyamerika yabitangaje. Banditse ko impuguke mu mutekano wa Korea zombi bwana Lee Airiwo yemeje ko Uburusiya bwahaye uburyo bwo kurinda ikirere buhambaye no gukumira za misile igihugu cya Korea ya ruguru. Ngo n'uburyo burinda ikirere buzwi nka S-400 long range surface to air missiles. Nibwo Abarusiya bahaye Kim Jong Un rero bakabugerekaho ground based radar system, urwo rukaba urusobe rwa za radari zivumbura zikanacunga igitambutse cyose mu kirere. Ibi byose bikaguranwa ingabo 10,000 by'abanyakoreya ya ruguru. Ikintu cya kabiri Korea ya ruguru ishaka kuzungukira muri iyi ntambara no kugira ngo ku munsi wo gukemura aya makimbirane na izatumirwe ku meza y'abazasinya ko byose bibaye bihagaze nyuma yuko bisezeranyijwe n'amahanga ko mu buryo bwo kurangiza intambara cyangwa kuyisubika impande zose zifitemo uruhare rw'ako kanya zigomba gusinya. Ibyo abakimu bashobora gusaba ntihaburamo no gukurirwaho ibihano byinshi bashyiriweho nabo mu burengerazuba nyuma yuko bamaze kumenya no kwakira ko bafite ibitwaro kirimbuzi bakemera kuyakira muri politike y'isi ndetse igakingurirwa n'amarembo mu bucuruzi, imibanire n'ibindi bikorwa byose isa n'iyahejwemo ku isi hose. Ibi niko byagiye bigenda ku bihugu nka Pakistan n'Ubuhinde nyuma yo gucirira ibitwaro kirimbuzi. Babanje kwamaganwa no gufatirwa ibihano anakurikiraho no guhera mu bukene, ariko nyuma y'igihe isi irabyakira n'uburengerazuba burihanagura maze baraturana. Mwumvise ko harano tuvuze ameza y'abasinyirangizwa ry'intambara. Ubicunze neza urabona ko impande zombi ziri kurwana vuba na bwangu zigamije ikintu runaka twebwe dushobora kuba tutari kubona. Dore uko abahanga babisobanura. Ntibikiri ngombwa ko mukoresha ibiti cyangwa imbaho mwonona ibidukikije mu kubaka, gutera amarangi no gukora finisage y'inzu. Top Paint Company Limited bafitiye ibikwa bigezweho cyangwa scaffolding byifashishwa mu bwubatsi hakorwa isuku ku nyubako z'imiturirwa. Ku giciro kibereye buri wese ushobora kugura cyangwa gukodesha ibi bikwa kandi tukabikugezaho aho bibereye hose. Abadafite umwanya wo kwigira ku ruganda mu Bushinwa n'ahandi namwe mwadutuma tukabagirayo. Tubafitiye amarangi y'ubwoko bwose yaba yo mu nzu ndetse no hanze ashobora guhangana n'izuba n'imvura. Abakeneye ubujyanama ku marangi namwe twabafasha kubagira inama. Dukorera kwa Rwahama ku muhanda w'amabuye imbere neza station ya Hoza Limelez. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 88 62 72 39 na 0788 30 43. Birazwi ko ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere mu 2025 Donald Trump azarahirira kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bigatuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero intambara ishobora guhindura isura kugeza no kurangizwa cyangwa gucumbikwa muri bumwe mu buryo butandukanye butarasobanurwa, ariko ushatse wakwemeza gutya
ku itariki ya 13 z'ukwa 9 2024 GD Vance wari uri kwiyamamaza kugira ngo abe vice president Donald Trump ubwo yari mu kiganiro cyitwa The Sean Ryan Show cyarurangiranwa aho ari umukomando muri Navy SEAL. Sean Ryan yamubajije umugambi n'inzira we na shebuja bazarangizamo intambara ya Ukraine, avuga ko bazasaba Ukraine, Uburusiya n'abanyaburayi bose bakicara hamwe, noneho OTAN ikemeza ko itazahirahira yakira Ukraine nk'uko Uburusiya bwabisabye, noneho Ukraine nayo ikarahira ko itazigera isubira kubisaba. Ikindi ngo ibice Uburusiya buzaba bufite ngo buzabigumana, noneho hacibwemo imipaka hanasigaremo ubutaka bubatandukanya n'Uburusiya, maze Vladimir Putin nawe asabwe gusinyira ko atazongera guhirahira yendereza igice cya Ukraine gisigaye. Mwibutse ko kugeza ubu Uburusiya bumaze gufata ibice binini by'intara ibyo bo bita oblasts 7 muri 24 zigize Ukraine. Izo zirimo nka za Kherson, Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk na Mykolaiv. Mu buryo bw'ubuso abahanga n'ibigo ntibabyumvikanaho kuko nk'ikinyamakuru CNN cy'abanyamerika cyemeza ko Uburusiya bumaze gufata kilometero kare 119, ubwo ni nko gufata u Rwanda ukarukuba inshuro enye ugateranyaho n'igice cyarwo aho Uburusiya bwamaze kuhajyana. Niburiyo ikaba raporo yo ku itariki ya 11 z'ukwa 11 2022 kandi na perezida w'Uburusiya nawe yarabyemeje. Gusa kuva ubwo guhinguka mu mpera z'uyu mwaka Uburusiya bwiyongereho za kilometero kare nyinshi ku buryo bamwe bemeza ko bumaze gufata kilometero kare zikabaka 160. Wibuke ko Ukraine ari cyo gihugu kinini cya mbere mu Burayi n'ubuso bwa kilometero kare 603 na 628. No gufata u Rwanda inshuro hafi 24 zose. Niba rero mu migambi ya Trump aho Abarusiya bafashe bagomba kuzahagumana, birashoboka ko ariyo mpamvu nabo bari guhihibikanira guhangana ngo bafate hanini. Ibyo kandi OTAN nayo ikabibizi bigatuma ishyiramo akabaraga kugira ngo nibura icyo gihe kizagere Ukraine ifite ahantu hanini. Ikindi iba ifite agace ka Kursk ko mu Burusiya bagakoresha basaba ko Uburusiya nabwo bugira handi hanini muri Ukraine burekura kugira ngo nabo barekure Kursk y'Abarusiya bafashe. Mbega intambara igezaho kurwanira umugati wo kuzaganiriraho ku meza ya Trump. Kugeza aho rero wahita wibaza ngo ninde uzabutsinze cyangwa ninde uzabahungutse. Ese n'Abarusiya bazaba bungutse iyo minyago? Ubundi se mu by'ukuri ninde uzatsinda akungukira no muri iyi ntambara? Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators, kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza, hari n'ibindi bintu bitanu bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa search engine optimization cyangwa se SEO. Uku ni ugukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bagukorera ibyitwa pay per click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane, maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing, ari byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba urukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho serivisi nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinovators Limited. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07 85 73 70 cyangwa ubandikire email kuri info@afrinovators.com cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet y3.afrinovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Nge n'umusangira ngendo wanjye Papa Dicastesi ari ibiganiro bya politike bigaruka ku kibazo cy'intambara ya Ukraine n'ingaruka yabyo mu bukungu bw'isi na Afrika twitabiriye kuri murandasi, maze babaza ikibazo bati who do you think will win the war in Ukraine? Ubwo babaza guzatsinda intambara muri Ukraine. Abarusha abandi gusobanura ibya politike bati ni Ukraine kuko Uburusiya bwayiyenjeho kandi biragaragara ko yihagazeho imbere y'Uburusiya bwatekerezaga ko mu cyumweru kimwe bazaba bakemuye ikibazo. Ubwo abandi bati birazwe ko ari Uburusiya gukomeza mu mpaka, ariko umusangira ngendo igisubizo yagikubiye mu nteruro yanteye ishema kandi ishobora kutugeza ku bindi bisobanuro bihambaye. Ati Lockheed Martin and their friends are winning and shall win this war, while everyone else is losing and shall lose forever. Ibyo mureke tubyumve biratugirira umumaro.
aha yashakaga kuvuga ko ikigo Lockheed Martin n'inshuti zacyo aribo bari gutsinda intambara, ko ari nabo bazayitsinda mu gihe abandi bose bari kuyitsindwa bazanayitsindwa ubuziraherezo. Ibi bishobora kukugora kubyumva, ariko reka tubisobanure. Ubundi inyungu mu ntambara no gutsinda intambara bipimwa ku munzani hagendewe ku byavanywemo kugera no ku ngaruka yasize. No kuvuga ko turebye nko ku Burusiya na Ukraine bari guhanganira mu ntambara by'ako kanya, bizwi ko buri wese amaze guhomba bitavugwa, ku buryo nk'uko ubutegetsi bwa Amerika bubyemeza ngo nibura igihugu cya Ukraine kimaze gupfusha abantu bangana n'ibihumbi 57,500 hakurikijwe imibare yo mu kwa 10 k'uyu mwaka. Ni mu gihe ibihumbi 250 kuri ubu ngo ari ibisenzegeri kubera ibikomere. Ibigo Media Zona, Meduzu na Book of Memory Group byo byemeza ko nibura kugeza mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka ngo abantu ibihumbi 66,435 b'abanya-Ukraine bamaze gupfa, mu gihe abarenga ibihumbi 15 baburiwe irengero bya burundu kugeza mu 2023. Nyamara abahanga batagize aho begamiye bo bakavuga ko iba ari ukubeshya, kuko mu ntangiriro z'uyu mwaka ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 2024 ikinyamakuru ABC News mu nkuru Hospital sees a 30% rise in serious wounded Ukrainian soldiers says Doctor, bavuze ko hari umuhanga umunya-Ukraine witwa Professor Yuri Yurchenko wababwiye ko kugeza ubwo amaze gupfa abanya-Ukraine bangana n'ibihumbi 500, kandi ngo buri kwezi hapfa nibura ibihumbi 30. Ibyo bisobanuye ko tubikozemo imibare kuva mu kwezi kwa 2 kugeza muri uku kwa 11 ubwo haba hamaze kwiyongeraho nibura ibihumbi 300, wabiteranye ibihumbi 500 bya kiriya gihe bikaba ibihumbi 800 ku ruhande rwa Ukraine. Aho kandi umenye ko buri munsi byiyongera. N'ubu nonaha nkora iki kiganiro ndabona amakuru yemeza ko abantu 2 bamaze guhitanwa n'igisasu mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Ukraine mu mujyi wa Sumi, bigasobanura ko buri segonda abantu barapfa abandi bagakomereka. Ibyo ukabyongeraho kureba amafoto y'ukuntu imijyi yari amabengeza nka Dnipro, Kharkiv, Donetsk, Makivka, Zaporizhia, Mariupol, Luhansk, Horlivka kuri ubu yahindutse ibisigaratongo byituriwemo n'amahuku n'ibindi bisimba. Nta kabuza ibyo bita bikumvisha ko za miliyari z'amadolari zimaze gutikira mu buryo icyo gihombo kizagarurwa mu myaka magana. Rero nta bwoko bw'intsinzi ubwo ari bwo bwose bwakwishyura ibyo bihombo n'ibindi tutabonera umwanya. Ni mu gihe nk'uko bihurizwaho na kiriya kinyamakuru ABC News ndetse n'ikigo Media Zona kihaye kubara abapfa muri Ukraine muri raporo yacyo yo mu ntangiriro z'uku kwezi kise Russian Casualties in Ukraine Media Zona Count Update, cyemeza ko Uburusiya nabwo bumaze gupfusha nibura abantu ibihumbi 79,819 mu gihe ubwo mu kwezi kwa 6 kwa 2023 Yevgeny Prigozhin yigaragambyaga yigeze gutangaza amakuru ko Uburusiya kugeza muri uko kwezi bwari bumaze gupfusha abantu ibihumbi 120, naho imibare ya BBC yo muri uko kwezi ikavuga ko ari abantu ibihumbi 174 n'abantu 64. Ubwo nabo kandi bikorwa remezo nk'iyo hari cya misile cyo muri Ukraine kibavunderejweho ntibibura kurindimuka. Nubwo atari byinshi nk'uko Ukraine byifashe, ariko akangari ka za miliyari bamaze gushora muri iyi ntambara nikagira ikibariro, kandi karakiyongera kuko ku itariki ya 27 z'uku kwa 11 inteko ishinga amategeko y'Uburusiya yemeje ko mu gisirikare bagomba gukoresha tiriyoni 13 n'igice z'amaruble, ubwo ni nka miliyari 125 z'idolari muri iyi mirwano yonyine. Ni mu gihe mu mwaka ushize bari barakoresheje tiriyoni 10 n'igice z'amaruble, ubwo ni miliyari 98 n'ibice 4 z'amadolari. Aho rero birumvikana ko buri ruhande rwamaze kugera mu gihombo kizira inyungu. Uko ni nako bimeze ku bihugu biri inyuma ya buri gihugu, kuko nabyo inkunga z'amafaranga, ibikoresho kugeza no ku batekinisiye babo bagiye batikirira muri iyi ntambara. Abantu bari kungukira muri iyi ntambara kandi ntacyo bahomba, ku buryo ndetse uruhande rwose ruzatsindwa, yaba Ukraine yaba Otani cyangwa Uburusiya, b'intsinzi baba bayifite wasanga koko ari Lockheed Martin n'inshuti zayo. Impamvu yumve neza gutya. Good evening and welcome. The Ukrainians are dying and the Americans are making money. Mwiriweho kandi bahaye ikaze. Abanya-Ukraine bari gupfa naho Amerika iri gukoresha amafaranga menshi buri munsi, buri munota iyi ntambara iri gukomeza. The biggest American defense related manufacturers, ibigo bikomeye by'abanyamerika bishinzwe iby'umutekano no gucura ibikoresho bibyerekeye, ibigega byabyo biri gutumbagira. Amerika igiye gukorera amamiliyari, ahubwo menya ari nka za tiriyoni bashobora kuzakorera muri iyi ntambara. And most of that money will come to the United States of America, ladies and gentlemen. Ayo mafaranga yose azigira muri Amerika. Niba mutanyizera ngaho ni murebe ku isoko ry'imari n'imigabane y'ibigo byo muri Amerika nka Lockheed Martin, ikigo gikora imbunda, ikoranabuhanga rya gisirikare, indege n'ibindi bikoresho byifashishwa ku rugamba. Like General Dynamics. So many others. Murebe General Dynamics n'ibindi byinshi. Icyo uri kubona nuko inyungu kuri ibi bigo ziri gutumbagira buri uko abanya-Ukraine bari gupfa. As Ukrainians die. As hundreds of Ukrainians die, they make lots of money. Uko abanya-Ukraine amagana bari gupfa, abanyamerika bakorera ibifaranga bibarirwa mu mabiliyoni. Buri uko ibiturika byisuka ku mazu hirya no hino muri Ukraine, maze ibigo birengera agateka kazina muntu muri Amerika bigakusanya agahinda, n'ubundi Amerika ntibiyibuza gukorera amafaranga. The Americans are actually making lots of money. As innocents like the 21-year-old student
from Karnataka. yewe n'inzirakarengane nk'abanyeshuri b'imyaka 21 bari guhitanwa n'ibiturika i Kharkiv, Amerika ntibibuza gukorera amafaranga. Dore Uburayi buritegura gutanga amamiliyoni menshi yo kongera ubwirinzi. And most of the money, I repeat, almost all of that money, ayo mafaranga yose, bisubiramo ayo mafaranga yose azakirwa na Amerika. So yes, ladies and gentlemen, the USA will make a lot of money. Yego bagabo namwe bagore, Amerika izakorera amafaranga menshi. Iki kikaba n'igihugu gikomeje koshya abanya-Ukraine babatera akanyabugabo ko gukomeza amakimbirane. Yes, the Ukrainians are brave and they have shown tremendous resolve and spirit. Yego abanya-Ukraine ni intwarane ndetse bari kugaragaza ishyaka ridasanzwe mu gukunda igihugu cyabo bikomeye, ariko disi babaye inzirakarengane z'ibitambo by'umukino w'abanyamerika wo gukorera amafaranga. Nimunyumve nabi, sindi kuvuga ko Putin ari mukuri cyangwa uburyo ari gukoresha ari ukuri. Don't get me wrong, I'm not saying at all that Putin is correct. Uwo munyamakuru yitwa Arnab Goswami, ni umuhinde wihanduza icumu rukazacaho rwagaciye. Ibyo bintu yavugaga ngo abanyamerika bari kungukira muri iyi ntambara, ntugire ngo ni abanyamerika bose, kuko burya mwa bantu mwe rubanda ntibajya bamenya amanyanga ya politike, inyungu ndetse n'ibihombo by'ibihugu byabo. Rimwe na rimwe n'abanyapolitike kugeza no kuri perezida w'igihugu, burya nabo baba bafite amakuru, igihombo n'inyungu nke cyane ku ntambara nyinshi. Abantu bungukira mu ntambara kurusha abandi ni ibigo bicura intwaro bigatanga serivisi n'ibikenerwa byose mu gisirikare. Muribuka hano twabonye ko ATACMS zikorwa n'uruganda rwa Lockheed Martin. Muribuka ko The New York Times yemeza ko nibura muri miliyari 9 bagomba kuva mu biro boherereje abanya-Ukraine, nibura miliyari 7 zigomba kujyanwa nk'ibikoresho, ndetse nayo ngayo miliyari 2 zisigaye Ukraine ikazayaha ibigo byo kubaha serivisi yo gukomeza kurwana. Ubwo nyine abafite ubwonko bukoresha 5G mwabyumvise ko abakora ibyo bikoresho bakanatanga izo serivisi aribo barundanyiriza hamwe izo miliyari 9 zose. Si izo zonyine nayo yatanzwe yose ni gutya byagenze. Ibigo bicura intwaro bikanatanga serivisi zose zikenewe mu ntambara yo muri Ukraine birimo Lockheed Martin ku isonga. Ikora za misile karahabutaka nyine zirimo long range, intermediate na intercontinental. Aho ukamenya ko iyo ATACMS imwe rudori irashwe ku Burusiya, ako kanya iki kigo gihita cyinjiza akayabo ka miliyari hafi 2 z'amanyarwanda, kuko mu nkuru icukumbuye ATACMS What we know about missile system Ukraine has used to strike Russia ya BBC bemeza ko nibura misile imwe ikoshwa miliyoni 1.5 by'amadolari. Aho kandi haba hatarajyaho ibiyitwara n'ibiyitera. M270 Multiple Launch Rocket System cyangwa M142 High Mobility Artillery Rocket System HIMARS, izo nazo zikorwa kandi zikagurishwa na Lockheed Martin. Muri bukuguntu HIMARS zavuzwe bitavugwa, Zelensky yemeza ko natazibona ritararema kandi ko nazibona zahita tsinda Abarusiya. Nyamara nyuma yo kuzimuhango zige zirashishwaho za misile na za rokete, Abarusiya bagiye babigira umuyonga kimwe ku kindi, ariko agakomeza gutumiza byinshi, kandi uzabikurikirane neza unabaza ababizi bazagusobanurira ko urusobekerane rw'ibikoresho byose bigendana na HIMARS kugira ngo itere rokete imwe nibura bigendaho akayabo k'amadolari miliyoni 4,951,857. Aho uteranyije ya miliyoni 1.5 y'amadolari ya ATACMS uhita wumva yo Lockheed Martin hita yinjiza. Si Lockheed Martin yonyine, kuko n'ibindi bigo bikora ibikoresho bya gisirikare nka General Dynamics ikora za tanks za gisirikare, Northrop Grumman icuruza ikanakora ikoranabuhanga ryo kugenzura ikirere, ntiwibagirwe na Boeing umubyeyi wo gukora indege rutura z'intambara n'izitwara ibyikorerwa by'ubugari burebure bw'igitangaza, nko kwikorera izindi ndege rutura ku buryo ariyo mukarani y'ibikoresho byose bijyanwa muri Ukraine nayo iri mu zigomba kwinjiza. Ariko ntiwibagirwemo na kampani ya Elon Musk yitwa SpaceX icuruza ikirere binyuze muri za satellite zigenzura ikirere n'ikoranabuhanga ryose rishingiye mu kurinda, gutata, kuvumbura no gutangatanga ibicaracara mu kirere, ku buryo kuva intambara yatangira mwese murabizi ko ubutunzi bwe bwikubye amagana. Abandi bakire nka Bill Gates, Zuckerberg, Buffett bose bakamubona mu bitugu arenga bakayoberwa ibibaye. Nta kindi kitari inyungu mu mirambo n'isenywa mu ntambara yo muri Ukraine, kandi sinaho honyine. Hari indi nkuru nababwira. Abanyaburayi bakimara kubona ko Putin ateye Ukraine bahise batahwa n'ubwoba, maze inteko zishinga amategeko zaho zisaba za leta gutangira kugura intwaro nyinshi z'ubwirinzi n'ibikoresho bya gisirikare biri ku rwego rwo kugamburuza Abarusiya, kongeraho ubwirinzi bw'ikirere n'izindi serivisi zibarwa mu bifurumbu $100 rw'amadolari n'amayero. Uko niko ibihugu nka Sweden, Finland, Denmark, Switzerland, Ubudage byose byacuritse amakofi bihereza Elon Musk na biriya bigo bya Lockheed Martin, Northrop Grumman na za General Dynamics babahizo mari. Aho rero ntitwabura no kubabwira ko igisirikare cya Ukraine kigambana n'ibi bigo, maze Zelensky akabyuka yikarakasa ko natabona ubwoko runaka bw'imbunda n'umubare runaka ritarema, ubwo agahita yemeza ko OTAN igomba kugenda ikirwanira intambara yayo, dore ko ababereye mu ruharuro mu buhinge bwabo. Ubwo rero ako kanya ibihugu bya OTAN byose birakoteza, bigateranya, bigashyira ibi bigo kugira ngo amahoro ahinde, Putin atazabita imbwa amaze kubatsinda. Ku mugani rero wa Papa Dicastes, Lockheed Martin and their friends are winning and shall win this war, while everyone else is losing and shall lose forever.
Ibi kandi hari undi muntu uzi hafi ya byose kuri iyi ntambara yigeze abivuga mu minsi yashize, rwose avuga ko nta muntu n'umwe uzungukira mu ntambara ya Ukraine, ngo bose bazahomba kandi uko intambara itinda ngo ibihombo bizakomeza kwiyongera, uhunguka abantu isi yose itazi. Kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu 2019 kugeza ku ya 30 z'ukwa 9 2023, General Mark Alexander Milley yari umuntu wa mbere ukomeye kurusha abandi bose mu gisirikare n'umutekano wa Amerika, kuko yari chairman of the Joint Chiefs of Staff. Ni ukuvuga ko yari we muyobozi w'akanama k'abakomeye kitwa Joint Chiefs of Staff. Ukamenya ko irari itsinda ryihariye ry'abayobozi bose bashinzwe umutekano, kuva kuri Minisitiri w'Ingabo, Secretary of Defense, inama nkuru y'umutekano, National Security Council, inama nkuru y'umutekano w'imbere mu gihugu, Homeland Security Council, ugateranyaho abayobozi b'ingabo, Chiefs of Army, Marine Corps, Navy SEAL, Air Force, Space Force na Chief of the National Guard Bureau. Abo bose nibo bahurira hamwe bagakora itsinda karundura ryitwa Joint Chiefs of Staff. Iryo ryose rero muri kiriya gihe nakubwiye ryari munsi y'ububasha bwa General Mark Alexander Milley. Ibyo bikiyongeraho ko mu mategeko uyahita b'umujyanama mukuru mu by'umutekano kuri Perezida na Minisitiri w'Ingabo. Uyu rero mu kwa 11 kwa 2022 yatangaje amagambo ati "No one would win a long war in Ukraine." Yashakaga kuvuga ko nta n'umwe uzatsinda intambara y'igihe kirekire muri Ukraine. Nyuma byaje gusobanurwa neza ku itariki ya 21 z'ukwa 12 kwa 2023 n'ikigo ntangazamakuru gishamikiye kuri Pentagon na CIA kitwa Foreign Affairs mu nyandiko yacyo "No one would win a long war in Ukraine. The West must avoid the mistakes of World War I." Abavuze ko amagambo ya General Milley ari guteza kangononwa muri OTAN yose, kandi ngo nta n'umwe wamuvuguruza cyangwa ngo agire amakuru menshi kumurusha, ku buryo kumuhakanya kwa ari ukwigiza nkana. Kandi murabibona ko nyuma y'imyaka 2 bivuze, ibihugu byose bimaze kunegekara, umubare w'abapfa wikubye inshuro magana, ibikorwa remezo byarangiritse, ihungabana ry'ubukungu ku isi yose, kugeza no kuri wowe wicaye cyanzarwe Kabusunzu cyangwa mu bisi byahuye na zabwera mvura, hose buri ingaruka z'iyi ntambara zamaze kukugeraho. Nubihakana uzasoma inkuru yitwa "Uko gutakaza agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda byahanitse imibereho y'abanyarwanda mu mwaka wa 2023-2024." Ni inkuru y'ikinyamakuru kitwa inyarwanda.com. Ubwo rero uragira ngo iyi ntambara ya Ukraine yabiburamo akaboko. Uretse ko hari n'izindi mpamvu yenda twazanaramburira gasambi bidukundiye, ariko rwose iyi ntambara ntiyabiburamo akaboko. Aho rero nubwo buri wese ari kubihomberamo, ariko abunguka nuko bunguka, ibyo twabibonye. Noneho rero niba buri wese yarahombye, niki kiri kumaranirwa ko intambara isa nkaho iri kurwanirwa ku muvuduko uri hejuru cyane, ku buryo bigaragara ko yaba OTAN yaba Ukraine cyangwa Uburusiya basa nkaho bari gusiganwa n'ikintu runaka. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka, nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board. Ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho, kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure, mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye, icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera. Nibo batanga akazi kubiza handi. Abatunzi imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho, nimutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha, nayo yituzanire tuyigusuzumire, tukubwira ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga, kubera ko imodoka ni imashini yakozwe ngo izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba, kikamara imyaka cyagenewe kumara, kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo, uyisubira nayo yabaye nshya, igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Kimwe mu bintu bidashobora kubaho mu bigaragara ni ukugera ku ntsinzi yitwa Total Victory. Mu buryo bw'intambara, aha ni ugutsinda umwanzi wawe byanyabyo maze akemera akayamanika, akanakurahirira Imana nka Ares, Imana y'intambara mu Bugereki bwo hambere, Imana Mars y'intambara muri Roma yo hambere, nibagirwe Horus, Seti, Anul, Montu, Imana z'intambara mu Misiri yo hambere, ko atazigera yongera kuzitura isengesho ryo kukurwanya, kukwendereza no kugushotora. Iyi ntsinzi rero ntabwo izagerwaho, ariko hari igice cy'intsinzi ku mpande zombi kizagerwaho.
urugero ku mpuzandengo ya 85% Uburusiya buzatwara nibura 20% by'ubutaka bwa Ukraine. Ukraine nayo izagumana ubwigenge ku gice kizaba gisigaye, kandi umubano, ubufasha n'imikoranire na OTAN bikomezwe kugira ngo Abarusiya batazongera kuharenga, ku buryo bashobora no guhita bahabwa ibitwaro kirimbuzi kugira ngo Putin cyangwa undi Murusiya uzaba ayoboye atazongera kubatugarika ababwira ko niba batemeye gupfuka amashobora kubarimbuza umujinya. Ikindi, OTAN izaba itahatereye ibaba cyane. Tutaribagirwa muri iyi minsi hakwiriye amakuru avuga ko Joe Biden ngo yaba yarahaye Ukraine intwaro kirimbuzi, ubwo akaba hagiye kwaka umuriro w'igishyito. Na hano mu Rwanda hari bagenzi bacu nabyumvanye. Ubundi iyi nkuru yakwiriye isi yose yamamajwe n'abanyamakuru bane ba The New York Times, Helen Cooper, Andrew Kramer, Eric Schmidt na Julian Barnes. Mukabwibwa itariki ya 21 z'uku kwa 11 basohoye inkuru twigeze no kwitaho hejuru, isi yose yasamiye hejuru. Ni inkuru yagiraga iti Trump's vow to end the war could leave Ukraine with a few options. Ubwo bashakaga kutubwira ko umwidogo wa Trump wo kurangiza intambara ushobora gusigira Ukraine amahitamo mbarwa. Bavuze ko imigambi ya Trump yo kurangiza intambara ya Ukraine irimo no kurekera Uburusiya uduce yafashe, nkuko na Vice President J.D. Vance aherutse kubigarukaho akanabitangaho igishushanyo mbonera. Muri iyi nkuru mu gaka ka gatatu uturutse hasi banditse interuro yaciye igikuba ku isi yose bati Several officials even suggested that Mr. Biden could return nuclear weapons to Ukraine that were taken from it after the fall of the Soviet Union. Bashakaga gusobanura bati abategetsi benshi bo banagenekereza ko bwana Biden ashobora gusubiza intwaro z'ubumara bwa nucleaire muri Ukraine, ni intwaro zari zarayambuwe nyuma y'irindimuka ry'ubumwe bw'Abasoviet. Ayo magambo niyo yashingiyeho n'abanyamakuru b'isi yose bemeza ko byarangiye ubwo Ukraine yabonye ibitwaro kirimbuzi, ubwo intambara kirimbuzi kabigiye gutangira, noneho ibyahanuwe bishingiye ku myaka igihumbi nk'uko byanditswe muri Bibiliya bikaba bigiye gusozwa, cyane cyane iyo birebewe kuri ziriya misile za ATACMS Amerika ya Ukraine. Akanako ni wagatambukaho kuko kareba benshi muri mwe. Dore impamvu iminsi igihumbi ihuzwa na ATACMS bikitwa irimbuka ry'isi. Uramutse ushiritse ubute ukabara umunsi kundi kuva ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri kwa 2022 ubwo kugeza ejo muri ku itariki ya 19 z'ukwa 11 uyu mwaka, ubwo igihugu cya Ukraine cyatangiraga gutera za ATACMS zemezwa ko arizo mbarutso y'ibyago bije, usanga nibura ari iminsi igihumbi yuzuye. Iyo ubumbuye Bibiliya ugasobanuza icyo umubare igihumbi uvuga, cyane cyane mu by'ubuhanuzi bw'ibyo kurangira ihangana ry'ikibi n'icyiza, Satani n'Imana, uhita ubona impamvu abashingira ibi bitekerezo kuri Bibiliya bafite ubwoba. Mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 bavuga ko iminsi igihumbi ari ukurangira kwa Rusuferi, kuko ari yagomba kuba boshye kugira ngo naba ayimaze byose bizabe birangiye. Bati mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera ariyo mwanzi Satani, arakiboha kugira ngo kimare imyaka igihumbi. Akijugunya ikuzimu, arakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho myaka igihumbi izashirira. Aho rero ukaba wabanyomoza uti rero bavuze ko ibyo byose bizaba mu myaka igihumbi, kandi bya Ukraine n'Uburusiya ni iminsi igihumbi. Ako kanya bagahita bakwirukankana mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 8 handitse hati bakundwa mumenye ko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Ibyo rero bikaba iby'abizera n'abemera ibyanditswe muri Bibiliya, dore ko hari n'abatabyemera bakabyita ubutekamutwe, bakiyemerera ibyanditswe n'abandi bahanga muri siyansi. Yego, bakemera nka biriya The New York Times yanditse, bigahita bibihame ko nyine ariko bimeze. Aha rero icyo wamenya mu kuburungushura kose twasanze ko ibyo kuba Ukraine yarahaye intwaro kirimbuza atari byo, imigambi yo kuzijyanayo ni ibitekerezo byo kugenekereza, kandi na The New York Times yahereweho yakoresheje ijambo ko hari abategetsi bagenekereza, bakekeranya, bibaza n'ibindi nk'ibyo byakwitwa kuraguza umutwe. Aho rero ntiyabyemeje. Akadomo. Ikindi niwumva bakubwira ko ngo Ukraine yambuwe intwaro kirimbuzi nyuma y'isenyuka ry'umwe bw'Abasoviete, aho ntuzumve nk'uko byakwijwe hose ko ari igihugu cya Ukraine cyambuwe intwaro kirimbuzi. Oya, icyabaye nuko mu gihe cy'umwe bw'Abasoviete igihugu cy'Uburusiya nicyo cyayoboraga kandi kigakora ibintu byose. Rero hari intwaro kirimbuzi cyari cyarashyize muri Ukraine nk'ubutaka bwabarizwaga mu mwe bw'Abasoviete. Nyuma y'isenyuka rero Abarusiya bajyanye imari zabo i Moscow ndetse n'ubutegetsi bwari bugiyeho Kiev, babubwira ko butazakinisha ibyo guhengereza uko byakorwaga ngo babisubiremo. Ibyo byose byakorewe i Budapest mu murwa mukuru wa Hongiriya ku itariki ya 5 z'ukwa 12 ku 1994 mu masezerano yitwa Memorandum on Security Assurances in Connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Ni amasezerano icyo gihe yasinyweho n'Uburusiya, Ukraine, Amerika, Ubwongereza na Ireland y'Amajyaruguru. Gusa bemereye Ukraine ko rwose nta muntu uzayihungabanya, ko kandi Uburusiya bufatanyije n'ibyo bihugu bagiye kuyirebera agashimwa ko gusubiza izo mari z'abandi bari bacumbikiye mu binyacumi birenga 3. Hari abandi batekereza ko iyo Ukraine koko ibifite bombe atomike ngo Uburusiya ntibwari kuyendereza.
ibyo byo birazwi ko rwose gutunga ibitwaro kirimbuzi ari gasopo ku muntu wese ushaka kwikwegera mu ntambara kwiyenzaho keretse ari wowe mwiyenjeho mukarwana ariko nta watinyuka kugutangizaho intambara nk'uko kwa Putin kuri Ukraine abizi kubitse bombe atomique. Nk'ubwo byonyine nyuma yuko Joe Biden yemereye Ukraine gutera za ATACMS imbere mu Burusiya, isi yose yahise itangira kwikanga, abandi batangira gutuma kuri Putin bamusaba bati nyaboneka nturakare cyane, iki gisaza gishaje cyandavura, uhumura ni iminsi mike kikagenda. Icyo batinyaga nuko kurasa kuri Putin niyo waba wirwanaho, ariko kuko atunze ibyo bose bazi, ibyo bibikosa n'amahano buri wese yumva bikitwa ko bari kumwiyenzaho ku buryo amarangamutima ye abaye mabi bitaba byiza. Yewe n'abanyapolitike b'imbere muri Leta Zunze za Amerika bahise batangira gutuka Joe Biden cyane, bamubwira ko ashaka gukwegera isakaga. Joe Biden arimo arava mu biro ariko arashaka mu bugome bwinshi gusiga atangije intambara ya gatatu y'isi nyuma yo kwemerera Ukraine gutera za misile zambukiranya imipaka mu Burusiya. Uwo ni umunyapolitiki ukomeye muri Amerika, akaba n'umudepite uhagarariye leta ya Georgia mu nteko ishinga amategeko ya Amerika, yitwa Tyler Green, niko yahise atangaza. Vladimir Putin nawe uzi kubigendera yahise ababwira ko ibyo ari bibareba n'ibiciro rwo gupfa ibyo bazabyisimamaho. Nk'ubwo ako kanya ku itariki ya 20 z'uku kwa 11 bamaze kumutera ATACMS, amakuru ateye ubwoba yahise ava i Moscow ku munyamakuru Steve Rosenberg ati published today a Kremlin decree lowering the nuclear threshold. Uyu munsi Kremlin yasohoye mu igazeti ya ibwiriza ryo gutegura ibitwaro kirimbuzi. Kuva ubu Uburusiya bwashyizeho uburenganzira bwo gukoresha ibitwaro kirimbuzi kabone n'ubwo bwaraswaho n'intwaro zisanzwe, ngo icyo gitero kigapfuba cyavogereye ubutaka n'ubusugire bw'Uburusiya. Mu cyumweru gishize Perezida Putin yari yasezeranyije guhindura amahame ngenderwaho ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi. Uyu ukaba ari umuburo usobanutse ku Burayi na Amerika wo kutemerera Ukraine kuyirasaho na za misile zirenganya imipaka. Nyuma yaho undi muburo udasanzwe, Uburusiya bwahise butangira gukora imyitozo yo gukoresha ibitwaro kirimbuzi. Iyi ikaba ari impuruza y'umuburo y'Uburusiya kuba mu burengerazuba wo kutarenga umurongo utukura. Dusoza rero intambara yo muri Ukraine mu minsi isaguka y'igihumbi imaze kuba ikibazo mpuzamahanga. Bisa nk'abanyapolitike b'isi yose bamaze kuyirambirwa, cyane cyane abanyaburayi n'abaturage b'abanyamerika, kuko miliyari 183 z'idolari z'imisoro yabo zimaze kuyitikiriramo. Uko niko abanya-Ukraine n'abandi banyaburayi nabo babona ko ibyo bishoyemo bitazarangira neza. Yewe abarusiya nabo barabara bakabona ko ingaruka zihungabana ry'ubukungu rizakurikira intambara ishobora kuzabakura mu myanya y'imbere, dore ko ibihugu nk'Ubuhinde, Ubushinwa na Indonesia byo byungukiye cyane mu mitungo kamere abarusiya babahaye nyuma yo guhagarika ubucuruzi kubera ibihano nabo mu burengerazuba. Ubwo rero abarusiya nabo nta kabuza bari gusenga uwabaha byose bikaba birangiriye aha, bagapfa kuba banyaze biriya bice, kongeraho ishema, igitinyiro no kutazeyukwa, dore ko bo baca n'umugani wasemuwe mu Cyongereza bati better to be slapped with the truth than kissed with a lie. Byarutwa ugacekwa urushyi n'ukuri aho gusomwa n'ikinyoma. Amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye.